Europe is over. Just for a moment imagine with great hope that there is a peace process that starts for Ukraine tomorrow. At this big table, somewhere in the course rapidly. If we don't mobilize all our capacities, if we let Putin to win the war in Ukraine, if we are not have a competitor to Google, a competitor to Uber, a competitor to Facebook, a competitor to Apple, a competitor to Amazon.com. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونون سناك تكونون وترو بنيوتيو امبار كم توترو نخلنا كمهرنا زخل بقطبة ببوليتيكا بجيوبوليتيكا بخال باستراتيجي نخلنا كمهرنا كان كحنان حبريتا كبنان زخل زبلكو حبريتا يزغرب كم وترو دما ابزي ناتخطلكم ناس عابكم تتبابعونن تحجزونن كابل بنامزكم كولومي حنتي عباير استينا خنتنكف بحق دما عباير استيا سادما إيروبا نابي قصم اجانا إيروبا انتاي يمثل ثم عبيت ايكونوميستس نا عالمنا بزعبا قطبانا إيروبا نابي قص كيدخل انتاي منقد كختلو خلو انتاي عدلات هلو ما بقدميهم بعبيو دما اتين إيروبا زنصلالو زلو صقم مبلغسيو انتاي تصقم كعري يخل دينا غنري سلازي كابتم عبيتي بوليتيكنياتات صلوتي كمون ريلي كاب وشت زاتو اناليسيس غنري نيروبا خد كي تحسب زلها listen to this one إذا فيديو سبق يركا سمعيا ملاليس كسمعيا أب إيروبا تنبر زلها بلان تقبر زلها ننوي حابزك نبريت فلدلها سبق يركا سمعيا سبق يركا سمعيا بزح زمهر تحسو كلوايو لايك قبرو سبورت قبرو مجمريا اسكي إيروبا انتهي قات يوم ما بزح حلفه عسرت حمشت عمت بفلاي كاب كل تشع جميرو كل تشع شمنتن فاينانشال كرايسيس بأمريكاس جمري أب كم يدرجة نيروم نابي قصم يخدلو حجك الرينا. Listen up now. In the past few decades, the European economy has fallen behind. Whilst the US economy booms, Europe struggles to avoid recession. Germany is in recession. The Eurozone slipped into technical recession in the first 3 months of the year. The numbers are stark. In 2008, the EU was 90% the size of the US. You see, Europa had عبي economy أزي حياة الإيكونومي نيرو. إذا أوروبا حبرت زبال ويكا إيو النبلون انتخوني أبكباب كل التشح زقومة بمخانو نتي إيكونومنا أوروبا مليسو قلتيفو كم زعبن قطباوة عن تركم زهوني غيرو نيرو بزح سبوني زارب نيرو بقطبانا أمريكا كحالفو يزو قطبازي يزو بحال نيرو of course أمريكا كحالفا يندحر تباهيل انتهى تقبر كما يجيركا ندحريت حلالو غونتي قطبا نايت مكراق انتخا نزبنات زغلغلوم استراتيجيو كميلهم نحوارو كقصل دي ما يقصلون that's another topic up for discussion نحجقن إيروبا انتا يقاتيمهم أبي يقصهم نيرهم كلازي أب كل تشحين شمانتنا بيننا هنروي خلنا قطبانا إيروبا كبابي 9% قطبانا أمريكاي نيرو فزي قاتك آيام نيرهم then what happened رأيوه كاب كل تشحين شمانتن زبل جميركم قطبانا إيروبا كل تشحين شمانتنا مودة ترزو هريمو بتا كرايسيس بأمريكا جمرتنا كل تشحين شمانتن كابتا شعوز زقاطمت كرايسيس ريكفر تقبر ويكا نفسك تحناي كالن ابتا العليا زلا تاك اي حناي امريكا تا تشارت نايك اي زلا امريكا تا سمياوي زلا قلنا اوروبا هجي كل كابتل تشع جميل راي وكابت مجمريا تكتبانا اوروبا كميلو لا لقصت راي ونشف نيرو زيد ما امريكا عمنا يسقا فتي رمير ولا كنت كتبهم تزي نبري اتي ناي مونشف عقمقنا اوروبا نا امريكا قسيل خيت كلنا اوروبا كن قلت زخونه يخيد نيرو كركبو يزبال نيرو قلت شنو ما انت مجمره كن ولا نا امريكا وريدي نشتي يسقط يلو نا اوروبا كن باق يورب سورده فتشيني كنت شنا عصرت حدا بتناي بعد الجريخ مجمره دما بوغيرو خلاص نتحت قصرا كوينا امريكا كن ابتن حلفا كاب كنت شنو منتن كنت شنت جميرو really rocky جيرو really صبو كيدو at the same rate of زي لجن نا تشاينا دما كاب زبزبلص ايو قصيلو كاب كل تشح كسب كنت شن اسرنا تشاينا قطبا
was really the best economy growth up ترى زي في double digit growth كبر زنبري ناوني China هنقت فينا let's focus on Europe زريوه زي مثل كسب حج دما كابتش عزقات مكسب سران ثلاثة recover كجبراي كألو economy. Today, it is 65%. As a share of world GDP, Europe is declining, overtaken by China, and in the future, perhaps India. The euro has already fallen 33% in the past decade, perhaps India. تريواتنيكم أبزي زي آخركم سلزلقة رأيوه one second Future, perhaps. So أوروبا كابل على جمير تريوالهم كما يلين تحت جزء ترى يوردالو سلزي China حليفاتهم هندون كتحالفهم كم تخيل زبال سلزي أتي forecast زلوا يكات جام بس حج زلوا تخيلنا نعجزي حتى ينبر هندون كتحالفهم كم تخيل يوزنكر India. The euro has already fallen 33% in the past decade as investors become more pessimistic. But could this gradual decline risk becoming a sudden hard landing of irrelevance? We shall look at the role of austerity, the Ukraine war, and an aging population, but also find out why economic statistics can give a misleading impression. During the 1980s and 90s, the EU made great progress, with a single market helping to reduce barriers to trade. The EU was a model of stability and economic growth, helped in no small part by the post-war German economic miracle. But in recent years, this... So, أب كاب ثمانية جميرو يو تكو طبعا أوروبا بتعمل صبغ زخي كخي جميرو أب كتش ترى يكونن جميرو تلازي زي يوروب زبحال تزك من البعض قديش تك تاريخ تنكف كنبل أب كتشن أب شن شاتميتن أربعات كسب 4 أب كلا يكونت عالم مبزحتن هجرات أوروبا كومبليت لعنيانين إذا كان بحدش جميرا كنبل لغلينا الله يبعل فرانس كان بعل عد إنجليز كمون جيرمان بزح طليان بزح فلات كوينيو عم منجوزو الهجراتهم كله بزح عنيو سلازي بتي مارشال بلاني لو أمريكا زنقضو كونتا جميري تعبيت متشو سلازي أتعجت ريورد لهم أوروبا أب سمانياتات دارجا أتزبلت درجة نايكو طباوي قسقاسن عبيتن بتشعني يرشعو دما تحبراوي ماركت ويكان يوروبيان يونيون بحدا مزقبر ودما مليسهم نقدميت كموت جميرة مالتي سلازي تورزي أمريكا دقاقيفا بقال مدرخ بسبسحتهم تم هاجرات تقدموا جمروا كل جزء صقم أب سمانياتات نابنت أوروبا صقم هينا برومن كان بصقمهم أمريكا من ينيرا جابان ينيرا أب سمانياتات جابان زالومي تشاينا تسقانا لا سكيورتينا دغلو دولات نبرو جابان ينيرا شو جابان كي تحالفهم زي بهال ميديانا أمريكا كله بزعب جابان ينيرو لك كعب 9 جابان سيلينج وكاشافنا تهريما كعب 9 كسب حجي نتحت جزء أبيتنا طويلو ستاكس جبر إيكونومي يز بحال بزوان زي نشتي يزوسق نتوسق مالتي بزح لك أحد ما زلوي تمساسا لأوروباون أبتجزيتي ني جابان قريفهم ني أوروبا تراهم زلين يوروب مهنياتو ني جابان كي تعبل لهم فريهم بيتنا يكون تواصل لزنا زي شعود ما تشاينا كابتس عجم ميراد ما تشاينا ما زي أبكل تشهد ما مناتيو أبكل تشح أبتي وورلد تريد أورجانيزيشنز بحال تشاينا عتيا مالتي سلازي فوكس ني أوروبا قريفكا ناب تشاينا دما خوين تشاينا دما نتزمت زل 10 عامات قبليلاتو أوروبا قد بنت أروحي لتقعزوها سلازي أوروبا أبز حلف عامتات بفلاي كاب كتشون شمنتن قعزوها نتحت قلت ترى يزلو حجدما نا يوكرين وق بتعم حمس مسابيلوا مسو دما انتايلو structural problems بهال حزبا نا أرجيز خيزل أوروبا حزبي الحزب أي ولدنيو نت population ناتو replace ويكا كتكوز خل ولده يبلون كعلى دما بزحات عربتوت كت ورك كلالوا سلازي ات productivity أفراينات نايت حزبي نا ورل خيدالو جن كتاتل نسمعيو it's going to be very interesting to analysis what happened. Has come unstuck. COVID and surging gas prices saw the single market fraying at the edges. But the Nobel Prize-winning economist Paul Krugman argues that one of the biggest barriers to growth in Europe has been an obsession with reducing debt, especially in Germany. Since the euro debt crisis of 2010, the EU has prioritized reducing fiscal deficits, which has led to lower economic growth. But an unfortunate consequence of austerity has been a failure to reduce debt to GDP ratios anyway. Italy's debt has soared despite efforts to reduce borrowing. حركة تتسقم زبرو زلو بتوم توب ايكونوميستس عالمنا تي جرمن عبنت كم حجي حماق سمبراتنا عداس لزلوا تي debt to GDP ratio زبلو أمريكا لعليه to debt to GDP ratio ناتهم أوروبا قد بفلا جرمن تحتيو سلازي أمنا عدوم كقاصر سلازو خلو تمنجستي أمنا إنفست يقبرني أبتحتار سيدي يكون أبكال زحادة كفال ناتيو سلازي نرأيو سترا يقنا يكون تي إنفستمنت نايتي حجر أب companies أب technologies بالتعمية متحيرهم تحرير تاريفه. This is because slower economic growth
leads to lower tax revenue, which leads to rising budget deficits and more pressure for austerity. Europe has become stuck in a cycle of low growth, low confidence, and austerity. Italy is symbolic of Europe's economic stagnation, with one of the worst wage growth rates in the world. Austerity is not the only cause of Italy's woes, but it has hardly helped, and the recent rise in interest rates is particularly bad timing for all of Europe. The effects of austerity and weak economic growth have been magnified by long-term demographic factors. The European population is aging fast, and this is slowing down investment and productivity growth. In previous decades, the aging population could be offset by increasing female labour market participation and relatively high levels of migration. But a populist backlash to migration means that this can no longer be relied on, and Europe is aging at a faster rate than ever before. Europe has a chronically low birth. So Europa ti ሓደ ካብቲ ወላ እኳ ንቅድሚት እናጠመትካ ከለካ ክቅይርዎ ዶ ኣይቅይርዎን ኢልካ ክትንበ እንተኮይንካ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኤሮፓ ናይ ዴሞግራፊክ ዲክላይን ይበሃል ዝኻ እቲ ናይ ህዝቢ ምንቁልቋል ማለት እዩ ኤሮፓውያን ኣይወልዱን እዮም ከምቲ ነቲ ሕብረተሰቦም ክትክእ ዝኽእል ወለዶ የብሎምን ብኢሚግሬሽን ዝመፅእ ወይ ካብ ብስደተኛታት ዝመፅእ ክትክዎ እዮም ዝፍትኑ ግን እቲ ብስደተኛ ዝመፅእ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ተወዳዳሪ ኢንዳስትሪስ ክወዳደረሎም ኣይክእልን እዩ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ንቅድሚት ደምፃ ነገር እንተሎ እንታይ ይፈልግኩም ኣለኹም ህዝቢ ኣሜሪካ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣሜሪካ እቲ ኢሚግሬሽን ሲስተም ናታ ብጣዕሚ ስማርት ስለ ዝኾነ ኢሚግሬሽን ሲስተም ናታ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ማግኔት ስለ ዝኾነት ብፍላይ ንመን እያ ማግኔት ኣሜሪካ ንአንትርፕረነርስ ካምፓኒታት ዝምስርቱ ተረዲኹምኒ ካምፓኒታት ዝምስርቱ ንኣሜሪካ ማግኔት ናቶም እያ ስለምንታይ እቲ ዝበለፀ ፋንዲንግ ናይ ቬንቸር ካፒታል ዝበሃል ገንዘብ ንኽትረክብ ንፕሮጀክት ናትካ እቲ ዝቐለለን እቲ ዝበዝሐ ዕድልን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ካልእ ህዝቢ ኣሜሪካ ንቴክኖሎጂ ክፉት እዩ ስለዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ተፈቲንካ ሓድሽ ካምፓኒ ፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ድያ ገለ ተፈቲንካ ህዝቢ ኣሜሪካ ቅልጥፍ ኢሉ ተቐባሊ ህዝቢ ኤሮፓ በንፃሩ ብዙሕ ከምዚ ዶ እቲ መንግስቲ መዓት ሕግታት እዩ ዘለዎ ፕራይቨሲ ዶ ዴታ ዶ ሴኪሪቲ ዶ ብላብላ ዶ ስለዝብል ናይ ኤሮፓውያን አንትርፕረነርስ ኢኖቬሽን ሓደሽቲ ካምፓኒታት ክምስርቱ ዝኽእሉ ቀጥታ ናበዮም ዝኸዱ ንኣሜሪካ እዮም ዝስደዱ ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ቢግ ሾትስ ናቶም ኣብ ኢካውን ዝመርፅዎ እዚ ድማ ኣብ 2014 ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ፕሮጀክት ንኣሜሪካ ከይድና ከለና ናይ ስዊስ አንትርፕረነርስ ኣብ ቦስተን ኤሪያ ኣብ ኒውዮርክ ኤሪያ ንረክብ ነርና ከምኡ እዮም ዘለዉ ኣብ ስዊስ ካፒታል ክትረክብ ስዊስ ካብ ኤሮፓ ከማ እቲ ዝሓሸ ዕድላት ዘለዎ ክነሱ እሱ ኣብኡ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ተቐባልነት ናይ ቴክኖሎጂ ድንጉይ ኢሉ እዩ ከምዚኦም ኣሜሪካ ይኮኑን ቻይና ድማ ሕጂ እቲ ዝገደደ ማለት እዩ ቻይናውያን ንሓድሽ ነገር ብጣዕሚ እዮም ቁልጡፋት that's why እዚ ናይ artificial intelligence ተገለዶ ንላዕሊ ከይዱ ዘሎ እቲ ህዝቢ ክፉት እዩ ንሓድሽ ነገር ንኽጥቀም ኤሮፓውያን ግን ናትና ፕራይቨሲ ተገለዶ ስለ ዝብሉ ሓድሽ ነገር ንኽፍትን እቶም አንትርፕረነርስ ሓድሽ ነገር ንኽፍትን ይኽልክሉ እዮም ስለዚ ዝኣርግ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዙሕ ግዜ ድማ ናይ ኣድሚኒስትራቲቭ ሕግታት ዘብዝሕ ሃገር ካልእ እውን ብተደጋጋሚ ብዙሕ መሕንቆታት ዘለዎ እቲ ኢሚግሬሽን እውን ብትክክል ዘይሰርሕ ዘሎ ኮንቲነንት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ And loans. Our country could experience a long and painful recession. Lehman Brothers filed for bankruptcy. Since the 2008 financial crisis, the GDP gap between the United States and the European Union has been growing. In 2008, the EU and the US had similar GDPs, but now the US economy is $8.6 trillion larger than that of the EU. In per capita terms, the US is now more than twice that of the EU. As many EU populations are shrinking with lower fertility rates than in the US, this disparity in economic influence is likely to continue growing. The Eurozone economy fell into recession in the first 3 months of 2023, while revised data showed that growth contracted by 0.1%. Europe has experienced stagnant economic growth for more than a decade now, while the rest of the world has been thriving. Just 15 years ago, Europe's economy was $1.5 trillion larger. However, since then, the EU has lost ground, with the US claiming the #1 spot in the early 90s. This trend is continuing, and the US economy appears to be in solid shape currently, with record low unemployment and the fight against inflation mostly appearing to be on track. Meanwhile, the mood in Europe is predominantly grim, with the continent's economic powerhouse, Germany, seemingly in recession and inflation remaining high. So, I think the ኩነታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓደ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ናቶም ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ናይ ኮርፖሬሽንስ ኣዝዮም ናብ ኢንቨስትመንት ዘተኮሩ ካምፓኒታት ኣብ ሃገሮም ኢንቨስት ዝገብሩ ኣብ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኢንቨስት ዝገብሩ በንፃሩ ኤሮፓ ግን ዝኽተልዎ ዘለዎ ፖሊሲ መመሊሱ ንድሕሪት ዝመልሶም እዩ ብዙሕ ግዜ ጥንቃቐ ዘለዎ መንገድታት ክኽተሉ ይፍትኑ ገለ ይፍትኑ እቲ ኩነታት ግን እቲ ሪያሊቲ ግን ኤሮፓ ኢዝ ሉዚንግ ኣብ ኩሉ ፍሮንት ሓንቲ ናይ ኤሮፓ ካምፓኒስ ከጥቀሱለይ ብደረጃ ዓለም እትፍለጥ ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ንመፃኢ ዝጠመተን የለን እታ ዝሓሸት ትበሃል SAP ዝብልዋ እያ እሱ እውን እቲ
ምናልባት ኣብ ፋይናንስ ሰርሑ እንተኮይንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሓደ ገልጣም ዝኾነ ሶፍትዌር እዩ ዘለዎም ኣብቲ ካብ ፋይናንስ ኣብ ኣካውንቲንግ ብዙሕ ኢኻ ትጥቀመሉ እቲ SAP ዝበሃል ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ቴክኖሎጂ they really lost ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኤውሮጳ ካምፓኒታት ብገለ ዝጥቀሱ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኤውሮጳ ክዛረብ ተኮይንካ ፋሽን ጥራይ ምናልባት ናይ ፈረንሳ ካምፓኒታት ናይ ሜካፕ ሎሪያል ድዩ ገለ መለታት እሶም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ካብ ወፃኢ ኣብ ጀርመን ተኸይድካ ክሳብ ቀረባ መኻይን ባል BMW መርሴዲስ ገለ መለ ነይሮም ንሳቶም እውን ሕጂ they are really losing because electric vehicles ነቲ ዕዳጋ ንዓብለልዎ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ናይቲ ናይ ፀገም ናይ ጀርመን ግን ናይ ኤውሮጳ ግን ኣበይ ጎልሑ ጀርመን ከዝሕልፍ ጀመረት ምክንያቱ ንሓያል እዋን ጀርመን እያ ትጎቶ ነይራት ኢኮኖሚ እዩ ዝበሃል Just a part of the history of the EU, and in fact, history has shown that it can be an engine of progress for the continent. However, what's happening here may not be a crisis, but rather a sinking into chronic stagnation. Some viewers will argue that these comparisons are of little value and misleading, because GDP numbers are based on current exchange rates, which fluctuate significantly. Additionally, America and Europe are different, and the lower levels of prosperity in Europe result from conscious decisions to promote a better work-life balance and have social security systems that care for all. Yes, European lifestyles are less stressful and more relaxing. European healthcare systems, with their near-universal coverage, are also superior. Such observations are valid, but only up to a point. These situations may get worse if Europe fails to beat stagnant economic. So, በብዛሕቲ ግዜ እቲ ኣርጊመንት ወይ ከዓ ስነ መጎት እንህቦ እንታይ እዩ ዋላ እኳ ኣብ ስታቲስቲክስ ኣብ ቁፅርታት ናንበብና ከለና ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣፀቢቑ ካብ ናይ ጀርመን ናይ ኤውሮጳ ዝዓቢ ናይ EU ዝዓቢ እንተኾነ መሊሱ ድማ ናዕበየ ዝኸይ ዘሎ እንተኾነ ብዙሕ ናይ ስታቲስቲክስ እንተ ቁፅርታት ተጠሚትካ ኤውሮጳ ድሕሪት ዘሎ እንተመሰለ ብሓፈሻ እቲ ላይፍ ስታይል እቲ ኩነታት ናይ ህይወት እቲ መነባብሮ እቲ ዝርግሐ እቲ ቀረባት ክትሪኦ ከለካ ግን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝወዳደራ ሃገራት ኣይኮነን ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ህይወት ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኤውሮጳ ብፍጹም ክወዳደር ኣይክእል ሓቂ ንምስራር ኣብ ኤውሮጳ ኤውሮጳውን ኩሉ ክትብል ኣይትክእል ኢኻ ንኣብነት ናብ ስዊስ ዝነብር ኣካል ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት ኣይኮነትን ግን ዋላ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ክትሪኦ ከለካ መብዛሕትኡ ህዝቢ እቲ ቤዚክ ሕክምና ክረክብ ይኽእል እዩ ደቆ ትምህርቲ ኣበይ ክኸዱ እዮም ከመይ ክኾኑ እዮም ኢሉ ኣይጭነቕን እዩ ነቲ መንግስቲ መብዛሕትኦም ሃገራት ንኣብነት ኣብ ስዊሲ ስራሕ ኣለካ ድዩ የብልካን ድዩ እንታይ ኣለካ ደቀይ ቤት ትምህርቲ እንታይ ገብሮም የልካ ዝጭነቕ ሰብ የለን ወዲ ኣብታ ገዛውትኻ ንኣብነት ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ተኮይንካ ኣብታ ከተማ ዘለካ ወዲ ሃብታምን ወዲ ድኻን ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ እዮም ዝመሃሩ ተመሳሳሊ ዕድል እዩ ዘለዎ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ወዲ ሃብታም ብዙሕ ፀጋታት ክረክብ ይኽእል እዩ ኣብ ገዝኡ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ግን ተመሳሳሊ ዕጫ እዩ ዘለዎም ስለዚ ወድኻ እንተነፊዑ ኩሉ ኣብታ ዓዲ ዘሎ ዕድላት ኣለዎ ጓልካ እንተነፊዓ ተመሳሳሊ ዕጫ ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ከከም ፀጋኻ እዩ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም መምሃራን ኢቭን ቀረብ ናይ ቤት ትምህርቲ ስለዘይብሎም ብዙሕ ሽግሪ እዩ ዘሎ ስለዚ we are not comparing similar things but ኤውሮጳ ንክንደይ ኣብ ከምዚ ሕክምና ብናፃ ገለመለ ብናፃ ኣብ ስዊስ ሕክምና ከፊልና ኢና ንጥቀም ኢንሹራንስ ባዓልና ኢና ንኸፍሎ ስለዚ ቁጠባ ናይ ስዊስ ሞር ናይ ጥዕና ቁጠባ ዝበሃል ብኸመይ እዩ ምክንያቱ ካብ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ቫልዩታት ስለ ዘሎ እተን ኣገደስቲ ቤት ትምህርቲ ጥራይ እቲ ህዝቢ ብናፃ ዘለዎ እምበር ሕክምና ከከም ዓቕምኻ የብዛ ዓዲ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ስራሕ ዘይብልካ ተኮይንካ እቲ መንግስቲ ካቨር ገብረካ ስራሕ ዘለዎ ሰብ ግን ኩሉ ብገንዘቡ እዩ ዝሕከም ምክንያቱ ወርሓዊ ገጅፍ ክፋል ኢንሹራንስ ኢና ንኸፍል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ብመንገዲ ታክሲ ይህብዎ እዮም ነቲ ናይ ሕክምና ዝኸውን ስለዚ ኤውሮጳ ነዚ ዓይነት ላይፍ ስታይል ምዚ ናብ ሞተ ዝኸይ ዘሎ ቁጠባ ንክንደይ እዋን ክትጥውሮ ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዞም ኩሎም ኣረግቶት ናታ ክሳብ መኣስያ ክትጥውሮም ትኽእል እስከ ንስማዕ ሕጂ economic growth. So, what explains the persistent divergence between two of the world's richest regions, in which the US has grown at roughly double the pace of Europe over the past decades? These are 6 of the many languages of Western Europe. Together with religion, legal systems, and technical knowledge, they have significantly shaped the way the world is today. To them, the concept signified neither land nor nation. Some scholars. Europe is a diverse economic region, encompassing advanced economies at the forefront of competitiveness, innovation, and productivity, as well as economies that are still in the process of catching. So, ኤውሮጳ ድማ ኤውሮጳ ሕብረት ክንብል ከለና ዳይቨርስ ኢኮኖሚ እዩ ሓደ ከም ኣሜሪካ ሃርሞናይዝድ ሓደ ዓይነት ሃገር ኣይኮነን ሓደ ኣሜሪካ ሓደ ሃገር እዩ ኤውሮጳ ሕብረት ግን ዋላ እኳ ሕብረት ተለዎም እቶም ሃገራት ነናቶም ፖሊሲ ዘለዎም እዮም ንኣብነት ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበሩ ኮምፔቲቲቭነስ ኢኖቬሽን ፕሮዳክቲቪቲ ኣፍራይነቶም ፈጠራውነቶም ላዕሊ ነይሩ ትምህርቲ ደረጃም ቁጠባ ላዕሊ እዩ ኣብ ምብራቕ ግን ከምኡ ዘይነበሩ ኣካላት ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ እዮም እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኤውሮጳ ቁጠባ ዘንቀሳቅስዎ ዘለዉ እንትኾኑ እውን እቶም ቀንዲ ዝዓብዩ ዘለዉ ብቕልጡፍ ዝዓብዩ ዘለዉ እቶም ናይ ምብራቕ ሃገራት እዮም ከም በዓል ፖላንድ ማለት እዩ Therefore, the European Union does not represent a single economy with uniform rates of economic performance across its membership. Over the past 20 years, a general trend has emerged. Economic growth has been rapid in Central and Eastern European countries that joined the EU during this period, while growth rates have been sluggish, especially in continental economies.
The economic growth in the euro area, a region comparable to the US, has been notably disappointing. The region has been trailing behind the US since the 1980s, resulting in a decline in the overall economic performance rates of the EU. Various structural explanations account for these lagging growth rates. If we take GDP and the standard of living off the table, there's a more fundamental issue at work here. Let's start with productivity. Productivity is the keystone of prosperity, growth, and a flourishing society. Over time, productivity has grown faster in the US than in Europe. Focusing on the components of productivity growth reveals some interesting patterns in economic behavior. Europe's productivity growth, especially in the last 20 years, has been substantially driven by capital deepening, meaning that the amount of capital per worker has increased. However, total factor productivity, TFP growth in the EU, which can be seen as a benchmark for the rate of technology and innovation growth in the economy, was stronger in the 1990s. Since then, it has declined. The slowdown in productivity growth in Europe does not seem to be driven by large structural shifts in the economy, such as the secular trend of the services sector taking up a larger share of total output in Europe. In fact, such shifts appear to have had a positive effect on the employment composition, leading to higher levels of productivity. The major factor behind the decline occurs within sectors rather than across them. Notably, in the manufacturing sector, the productivity slowdown has occurred across all firm sizes and for all segments in the productivity distribution. Growth in productivity is critical for sustained economic growth. It is partly driven by a higher pace of research, technology, innovation, and investment. More ሓደ ካብቲ ጎሊሑ ዝረአ ወይ ካብ ተደጋጋሚ ዝጥቀስ እንተሎ እዚ ፕሮዳክቲቪቲ ግሮውት ትበሃል ሓደ ሕብረተሰብ ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኤስያ ይኹን ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕሮዳክቲቪቲ ኢንፑት ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ከለኻ ሰብ ማሽን ጥረ ነገራት ትቐርብ ምሽ ንዑ ኣቃሚምካ ሓደ ንብረት ከተፍርለካ ነዚ ንብረት ብኸመይ መንገዲ ብቅዓት ናይቶም ሰባትን እቶም ሪሶርስን ትገብሮም ዘለኻ ክሳብ ክንደይ ብቁዕ ወይ ከዓ ቅልጡፍ ዝኾነ ፕሮዳክቲቪቲ ኣፍራይነት ኢና ንብሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ሕብረተሰብ እናተምሃረ ቴክኖሎጂን ካልእ እናገበረ ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ባህግን ድሌትን ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ሞር ከፍሪ ዝኽእል ሕብረተሰብ ትገብር ማለት እዩ ትምህርቲ እውን ክፋልናት እዩ ኩስኮሳናቱ ኣካልናት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ናምዓበለ ምስ ከደ እንታይ ይኸውን ካብ ስራሕ እናሰልችዎ ይኸይድ እንታይ ይኸውን እጂ ክዕርፍ ይደሊ ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ክንደይ ሰዓት እዮም ሰርሑ ኣብ ሶምን 36-37 ሰዓት እዮም ሰርሑ ኣብ ስዊትዘርላንድ 4 ሰዓት ሚኒማም ትሰርሕ ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ ሰዓታት 48 50 ሰዓት 60 ሰዓት ሰርሕ ዝብሉ እውን ትሰሚዕኻ ልዕሊኡ ክሳብ 80 ሰዓት ሰርሑ እውን ሰባት ኣለዉ እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ 8 ሰዓት ማለት እጂ 8 ሰዓት 16 ሰዓት ንመዓልቲ እናሰርሐ ዝኸይድ ን5 መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ ዳብል ሽፍት ዝሰርሑ ሰባት ማለት እዮም ኣብ ኤውሮጳ እቲ ሰዓታት ናይ ስራሕ እናወሓደ ይመፅዩ እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ ሕጂ ኣብቲ ሓፂር ግዜ እውን ክትድኦ ትኽእል ኢኻ ትስራሕ ብላብላ እዮም ዝብል እቲ ካልኩሌሽን ክኸውን ይኽእል እዚ ኣብ ጀነራል ግን ንስኻ 4 ሰዓት 8 ሰዓት 7 ሰዓት ወይ 6 ሰዓት ሕጂ እውን እንታይ ይዛረብ ኣለው 3 ዊክስ 4 መዓልቲ ንሶምን ትሰርሓሉ 3 መዓልቲ ትዕርፈሉ ይዝረብ ኣሎ ኣብ ገለገለ እውን ይፍተን ኣሎ ኣብ ገለገለ ካምፓኒታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ተመሳሳሊ ካምፓኒ ኣብ ቻይና እንተላ ንሳቶም ድማ 12 ሰዓት ንመዓልቲ ዝሰርሑ እንድሕር ኮይኖም ከማኻ ትምህርቲ ዘለዎም እንተኮይኖም ከማኻ ኤነርጂ ዘለዎም እንተኮይኖም ከመይ ጌርካ ኢኻ ስኻ ውድድር ክትቅድሞም ኣብ ሓፂር ግዜ እያ ክትዕወት ክመስለካ ክእል ኣብ ሎንግ ተርም ግን ክቅድመካ ግድን እዩ ደብል ናትካ ግዜ ዝሰርሕ ዘሎ እሞኻ ከም ናትካ ሞቲቬሽን ዘለዎ ከም ናትካ ትምህርቲ ዘለዎ ሳምታይምስ ከማኻ ንላዕሊ እውን ኤነርጂ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ካብ ናትካ ንላዕሊ ሓላፍነት ናይ ስራሕ ዘለዎ እንተኮይኑ ክቅድመካ እዩ ኤውሮጳ ድማ ፀገሞም ከምኡ እዩ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ህዝቢ ነቲ ፖለቲካ ስለ ዝዝውሮ ዘሎ ኣብ መመፅኡ ገላ ናይ ስራሕ ዕድላት ትግበር ኣሎ ሞር ቫኬሽን ክወሃባና ኣሎ ሞር ገለመለ ይብል ኣሎ ኦኬ መንግስቲ ድማ ምሳቶም ኮይኑ ይገበር ይብል ኣሎ ካልኦት ሃገራት ግን ከምኡ ይገብራ ኣለዋን ስለዚ እተን ካምፓኒታት ቀስ ብቀስታ እየን ትገብራ ቀንዲ ስራሕናተን ናብ ካልኦት ሃገራት የዝውርኦ ስለምንታይ ኣብዛ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ንዘሎ ደሞዝ ክኸፍሉ ይክእሉን እዮም ንኣብነት ኣብ ብሪጣንያ ዘሎ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ፕሮዳክቲቪቲ ናቶም ናብ ጎደለ መፅኡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ እተን ሃገራት እየን ዝገብራ ኣክንዲ ሓደ ሰራሕተኛ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ፍሉይ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ልክዕ ምስኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስዊስ እዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣሜሪካ ዝተምሃረ ኣሜሪካዊ ኣብ ኦክስፎርድ ዝተምሃረ እንግሊዛውን ኣብ ኦክስፎርድ ዝተምሃረ ህንዳውን እንተሎ እቲ ህንዳዊ ኣሜሪካ ዓዱ እንተተመሊሱ ብፍርቂ ደሞዝ ናይቲ ኣብ ኦክስፎርድ ዝተምሃረ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ብፍርቂ ደሞዝ ናቱ ኣብ ህንዲ ክትቆፅሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ብርብዒ ናቱ ዲኻንላ ብርብዒ ናቱ ምስ ቆፀርካዮ ልዕሊኡ ድማ ኣፍራይነት ኣለዎ እቲ ሰብ ስለዚ እተን ካምፓኒታት ቀስ ብቐስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይደን ነቲ ዝደልዮ ስራሕ ብውሕድ ዋጋ የስራሕ ኣለዋ እቲ ንብረት ድማ ተመሊሱ ኣብ ኤውሮጳ ይሸየጥ ኣሎ ስለዚ ኤውሮጳ ኣብ ሎንግ ተርም they are going to lose እቲ ምንቁልቋል ድማ እናቐጠለ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ Generally, the contribution to economic growth that comes from individuals, firms, and markets adopting new technologies and business. Today, the Eurozone features lower levels of public investment as a percentage of GDP than any other advanced economy or economic bloc. In terms of their rate of overall investment, the UK comes last within Europe's big economies.
This low level of investment is caused by the unprecedented level of austerity European governments inflicted upon their economies following the 2008 global financial crisis. I confirm that the government has today decided that Ireland apply for financial assistance at the European Union. Austerity is not only detrimental to vulnerable people in need of state support during tough times, but it also stifles investment. In any economy, collective expenditure equals collective income. By substantially reducing public expenditure at a time when private expenditure was falling, European governments hastened the rate at which total income diminished. Europeans are not spending much. EU private consumption has been declining since 2008 and is now at an all-time low, whereas US private consumption is increasing and is at an all-time high. When private consumption هذا كابتي an economic growth drives جبر بنتلو دما is increasing and is at an all-time high. consumption rate نايت حبرتسب نعبنت كم أوروبان أمريكان كاب ولا 9 جميرهم كريوم كله تمساسالي behavior نيروم جد كاب كل تشح تقول طبعا تبصر زي كده أوروباويان كاب جنزبهم بزح جنزب حشيشهم أمريكا بنصارهم دار كاب بملو دموزم حشيشهم بلاك أحزن بحبرتسب بزحي سلازة حشاش حبرتسب تلقى نتي economy أب شورت ترم بتاع متصبغي أب لونج ترم جن حدا جاي تاي مالتي بزح جنزب زحشش حبرتسب تلقى انت خطهم توم كامباينتات بزح نبرت كفريهم مبزعتن كامباينتات أوروبا برقص تنعبيت كامباينتات مالتيو مخصبا زبصحي كاب أمريكا يزمت كاب أوروبا وصاي كاب أمريكا عندهم صوص سلمتاي تحبرت السبعة وزلو نعم حشاش بحري سلو زي دما نتي إيكونومي ندحر بزح زي تحشلو خينكا تن كامباينتات نعمل ناي سويس طريقة أنا أب عبيت كامباينتات كسرح كله بفلاي أبتا ناي مدهاني روش كسرح كله أب سويس أبي إنفستمنت نيروهم سلمتاي أتي نبر حكمناوي مدهاني سلو دفريو بزح research and development billions and billions أبزي إنفست يقبرنيرهم جين تنا أمريكا سكشن ناتهم دما أبي إنفستمنت يزقبروا لنيرو قال كابتي كباب 3% وتصيت ناتهم دي قال ملاد ما كويد ما تنيرو سلازي the US market extremely important in Europe أيان كامباينتات that's why بزح جنزب أبو إنفست قبروا بفلاي دما auto industry ناي مخاين industry ديو ناي machine industry دي قال ملاد أب أمريكا ببزحهم إنفست قبروا مخنياتهم تعداقاناتهم أبو زيادة وتصيت سلازم تعلم كاب أبي أوروبا زي زون أبقى متاو يدل مالتي. When private consumption increases, it signals that households and individuals have more disposable income and are feeling confident about their financial situation. This, in turn, leads to increased demand for goods and services, which can drive economic growth. Weak spending and poor demographic prospects are making Europe less attractive for businesses ranging from consumer goods giant Procter & Gamble to luxury empire LVMH, which are making an ever larger share of their sales in North America. The US consumer is more resilient than in Europe. Is it any wonder that Europe's businesses refused to invest in the capacity to produce goods that consumers would not have the money to buy? And that's how post-2008 austerity slayed continent-wide investment and put Europe on a path of secular decline. Across Europe, investment in manufacturing green tech is woeful. Batteries, artificial intelligence, and all the digital technologies that are driving global growth have left Europe in their wake. Back in 1990, Europe was manufacturing 44% of the world's semiconductors. Now it only makes 9%. The رأيوه أبزيا شارت زيات رأي كساك كندي شوكين US produces 12%. نا أوروبا قطبا كساك كندي حدا جايت بيهم زلوا أبزح سيكترس مرحتيهم نيرهم كذا تكنولوجي بفلا أبزيا عوان زيا خينا خنريو خلنا أبتي main driver أبد نزمت همش عسرت عسر عام 3 عامات نتقول طبعا علم توم انجنس موتورنا تكون زغلو من يوم data حبريتا كم يجيك حبريتا process تقبل computing technology artificial intelligence زي semiconductors بعد semiconductors مالت لك كم زي نايزمت عامتات مورادر مبأسن كم نداد جيركون سروا مخنياتو نفس كيف نبرة تليفون كاديو فريج كاديو ماكينة كاديو مبزحتو تتقاملو أبوشتو تشيبس اللو تشيبس بهالناش كمبيوتر كاديو قال ملا كلاتهم زوم تشيبس زياتهم نلا على جالس خاطر كيتكلم عن نفرت اليوم تكنولوجيس كتقاملو تحسب زال خاديو نو أسوارات ناي وجودي كله بتشيبس دي سرعة لذي أبز تشيبس إندستري كرم كسب 34% يونن نيرم أبز وان زين كسب 10% خينا مالو لذي تحت جابان كوينوم أوروبا رأي كبر 4% زنبرم نبي وريد مالو 9% وريد مالو مالتي أمريكا 10% كاب ريلي 34% زنبرت رأي وكسع كندي يوم كل خمسة بنتعرو تم زيرو زنبرو عزيزنا عشان زنبرو تايوان رأي ومنيش هاجر 30% تاب semiconductor industry China كاب زيرو دونجيا سبقست مالتيو كباب 15% شافينا لا دبوب كوريا رأيو ساوث كوريا لايك كاب نيشتي جمرو مالتيو هجي أبيالو 21%. So Asia نتي عودتي dominate قبرولو 10 years from now China is 15 دلو 30 ورد اللي كوني سلامتاي نتشاينا أمريكا سلزو خلفهم زلو
ቻይና ድማ ኩሉ ፀጋታት ናቶም ካብ ካልእ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፍ ካምፓኒ ኣብቲ ሰሚ ኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ኢንቨስት ክትገብር ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማሲቭሊ ኢንቨስት ክገብሩ ብክሳዶም ሓኒቆም ኢንቨስት ግበር ይብሎም ኣሎ መንግስቲ ኩላቶም እቶም ካምፓኒ ድማ ትእዛዝ ናይቲ መንግስቲ ሰሚዖም ካብ መጠን ንላዕሊ ገንዘቦምን ግዜኦምን ዘይተኣደነ ቁፅሪ ኢንጂነርስ እዩ ዘለዎም ቻይና ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ትምህርቲ ናቶም እውን ልክዕ ምስቲ ፕላን ናይ መንግስቲ ኣቕኒዖም እዮም መብዛሕትኡ ተምሃሮ ሄቪ እቲ ኣተኩሮ ናቶም ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሳይንስ ኣብ ገለመለ ኣብቶም ፊቸሪስቲክ ዝኣመሰሉ እምበር ኣብዚ ሂስትሪ ገለመለ ብዙሕ ኣየተኩሩን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘለዎ ቅድሚ 3 መዓልታት ገይሮም ኣለዉ ነቲ ጌሚንግ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ነቲ ጌም ዝበሃል ኢንዱስትሪ ናቶም መዓት መክሰብ ዝነበሮ ኣትዮም ጥዋዕ ዓቢሎም ኣለዉ ስለምንታይ ህዝቢ መንእሰያቶም ኣብ ጌም ፎከስ ተገይሮም ክዕወቱ ይክእሉን እዮም እዚ ቲክቶክ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ መንእሰይ ኣባላሽዩ ትብሎ ዘለኹም ኣብ ቻይና ከምኡ ይኮነን ኣብ ቻይና ቲክቶክ እንታይ ይሰርሕ ነቶም ቆልዑ ንክመሃሩ ክሬቲቭ ንክኾኑ ክሬቲቪቲ ንዘለዎ ጥራዮም ቫይራል ዝገብርዎ ስለዚ ክሪኡ ከለዎ ቲክቶክ ዝምህሮም ሞቲቬት ዝገብሮም ንቅድሚት ንክኸዱ ብዛዕባ ኮዲንግ ብዛዕባ ገለመለ ንክሓስቡ ዝገብሮም ኮንተንት ጥራይ ቫይራል ዝኸይድ ኣብ ኣሜሪካ ኸ ኣብ ኤውሮጳ ኸ እንታይ ይኸውን ስቱፒድ ዝኾነ ሳዕስዒት ፅላለ ሰብ ክቃፀል ከሎ ክዘልል ከሎ ናይ ፅሉላት ክስዕስዕ ከሎ ዘይጠቀም ነገር ንሱ ቫይራል ዝኸውን ኣብ ሓበሻ ራይዎ መብዛሕትኡ ቲክቶክ ውሩይ ዘግብሮም ዘሎ እንታይ ሳዕስዒት ብዕልግና ዘረባ ሕማቕ ነገራት ገለመለ ብከምዚ ጥራይ ውሩይ ዝኸውን ስለምንታይ ንኻልእ ሕብረተሰብ ንድሕሪ ክደፍእ ዝኽእል ኣልጎሪዝም ኣለዎ ተባሂሉ ዝኽሰስ ኣብ ካልእ እውን ፍሉይነት የብሉ ኢንስታግራም ተኸድካ እውን ከምኡ ንፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ንቅድሚት ደምፁ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ዝፈትዎ ቆይቋ ባእቲ ገለመለታት ፌስቡክ ተኸድካ ከምኡ ዕግርግር እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ኣብ ሓሸውያ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ቻይና ከምኡ ይኮነን እቲ መንግስቲ ሕጊ ኣለዎ ነቲ ካምፓኒታት ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮም ፈርዲኦም ኣለኹም ነዚ ሕጂ ኣሜሪካ የግርዑ እዮም ኣብ ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ብኮርፖሬሽን ስለ ዝእዘዝ ዝገብርዎ የብሎምን ክዛረቡ ጥራይ እዮም ዝኽእሉ እቲ መንግስቲ ኣብ ቻይና ግን መንግስቲ እዩ ነቲ ኮርፖሬሽን ንሱ ዝእዝዞም that's why እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሎንግ ተርም ቻይናውያን ክዕብልልዎ ዝኽእሉ ካልኦት ሃገራት እውን እቶም መንግስቲ ተራ ዝፃወትሉን ሃገራት ክዕብልሉ ዝኽእሉ that's why ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ሓንቲ ኣገዳሲት conversation ከስማዓኩም ንእሽተይ መልስ ማዕና እዚኣ while China produces more than both at 15%. The reality is that the US outperforms Europe in all classes of transversal or cutting-edge technologies which break a new path for the economy. It generates more patents than Europe in computing and AI, technologies known to be strong for the US, because the US has been spending much on R&D compared to the EU. Studies also show a significant gap in input factors like corporate-level spending on R&D, as well as output factors like corporate profitability. According to new research by the McKinsey Global Institute, between 2014 and 2019, European firms grew on average 40% slower than their US peers and spent 40% less on R&D. However, in materials technology and clean tech, classes of technology where Europe traditionally has had strong competitiveness and outperforms the US, the EU is still ahead of China in most technology categories. But China and other Asian developing countries are digitizing and adopting new technology and innovation so rapidly that it potentially leaves Europe behind in the coming decades. Then there is one element that's completely dominated by the US. It's corporate power. Tech giants such as Apple, Google, Alphabet Inc., and Amazon showcase this phenomenon. These companies not only dominate their respective markets, but also have a global impact. Technological innovation markets, but also have a global impact, shaping technological innovation and influencing consumer behavior. ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ኤውሮፓ ድሕረት ወይ ከዓ ፈፂማ ከም ዝተረፈት ኣበያ ትገልፀልካ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬት ፓወር ወይ ከዓ እዞም ናይ ቴክኖሎጂ ኢምፓየርስ ወይ ከዓ ንግስነታት ትብሎም ጉግል ክትብል ከለኻ ተራ ካምፓኒ ይኮነን ኤቭሪቲንግ ናትካ ዝቆፃፀር ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ትሰምዕ እንታይ ሪሰርች ትገብር ናበይ ትገብር ኤቭሪቲንግ ናትካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ድማ ዘለዎም ቢሊየንስ መክሰብ ዘለዎ እዩ ቢሊየንስ መክሰብ ስለ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ መሊሶም ኢንቨስት ይገብሩ ዝኾነ ተወዳዳሪ አንጻሮም ከም ዘይህሉ ይገብሩ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣፕል ራዩ ኣፕል ነቲ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ኣይፎን ተጠቃሚ እንተኮይኑ ካልእ ነገር ክትጥምት ከም ዘይክእል ገይሮም ኣሲሮም እዮም ምክንያቱ ኮምፒውተሩ ገለመልዩ ሰዓቱ ኤቭሪቲንግ ናይ ሓንሳብ ናይ ኣፕል ድራግ ከም ዝድራግ ወሰድዎ ናይ ኣፕል ናይ ኣይፎን ማለት እዩ ሓንሳብ ንሓንቲ ወሲዱ ካብኣቶም ጥራይ ከም ዝገዝኦም ዝገብርዎ ካብ ኣፕል ወፂኡ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ የለን ዝኸንታይ እዩ ፓወር ናይቲ ካምፓኒ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ኤውሮጳ ዝኾነ እንተማዕቢላ ዝመፅእ ሰብ የለን ኤውሮጳውያን ከዓ ንኣፕል እዮም ዝማወትሉ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቶ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ እሱ ስለዚ ከምኡ ድማ ኣማዞን ረይዎ ሾፒንግ ካብ ኤውሮጳ ጥራይ ኣማዞን እንታይ መክሰብ ኣለዎ እስከዚ ስምዑ እዚ ድማ እቲ ናይ ኤውሮጳ ትርጉም ከም ዘይብሉ ደረጃ ዘብፅሓ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ወዲ እዚ እዩ have a competitor to Google, a competitor to Uber, a competitor to Facebook, a competitor to Apple, a competitor to Amazon.com. If every German or Italian or French or British producer has to go through those cloud lists in order to sell their stuff, even in Europe. And, you know, Amazon
makes 42 billion every year only in Europe and pays zero tax. Zero. Imagine تي 4 بليون اب اوروبا شيتو مخسب غير ويكا ريفينيو اتيو زيرو تاكسس خفل دعر كوينو حق سلا زلوي اغباب الله كاب 4 بليون شيات 5 سنتيم اوروبا ديركب تخوينو ستراي غنا يكون نزو كامباني ده حنصقب يبلو كتب تغلي قالوا اوروبا كامباني تاعتهم كما امريكا غبريهم كتب تخليهم ازي 4 بليون زروخ بزلو كالوت كامباني تاعت نتي ناي مصاي بيزنس يزي امازون سي شوبينج نبرت وي بتحب وي قالك تجزء راي يكون كلاود بيزنس بحاله 30% نايتي كلاود مالتك مبزحتو كامباني زخون ويب سايت لك نتو اب وشتو زلو نغرات اب كلاود يخاطعمتو سلاذ كلاود سيرفيسز بمولو بماني دومينيتد كوين زلو امازون مايكروسوفت جوجل ابتقوم دروب بوكس نيشتا يالو ابل ناتو مالو سلاذ everything بدا كلاود بيزنس artificial intelligence تيلكا كالوت نمصاي سيمي كوندكتورز كل تكنولوجي نمصاي كتمت زخل اوروبا ابت جيمتي يلا نملس الجنس مع يبزي تمريسنا رينا it's really insane worldwide. Their economic clout allows them to invest heavily in research and development, contributing to advancements in areas like artificial intelligence, cloud computing, and e-commerce. If we look at any ranking of the global corporate hierarchy, whether it's the top 50, top 500, top 100, or top 20, American firms dominate. China is number 2, and the Europeans, who 20 or 30 years ago would have been amply and strongly represented. So abtin abnet بروي كتريوت corporate power ناي هاجرات تن عبيت corporations توب زعبيا 100 زعبيا 500 زعبيا اسرا قلملن تحريلكا كل غزي ناي امريكا دومينيز قبرو تسغرم ناي امريكا غنزيو ابكال غزي وانت غشين رخوني قد اسرا عامه تنزبلص كامباين تزنبرا بامريكا لومي تنزبلص ايكودا بجاكا وحدات تديهم لهم ناي امريكا corporations ابديتيو كل غزي تبرتع وددر سلازلوت تكنولوجي ابجريد نا قبري زمت ابي اوروبا تمتيخا قد 50 عام زنبره تصبغه زعبي كسب حجو نسيو بقى نسيو او ناصقاغنكا نعرخا قلملبر حدش نجر ايفطرني بزعلم ابزي اوروبا زبال بتعم نوح وان غيرو لحدش نجر كابزي فطر that's why the whole technology industry e-commerce technology IT زي قلنا telecommunication قلمل ابو ولا حنت كامباني باللوم they lost this field نايتو كالوت كامباينتات مصيوم ابز حد مسمصو ابهم تسرح قلمله ማለት ስርዓተን كامباينتات ابز ቦታታት ኣለውን እዚ ሕዛትና ኤውሮፓ ናቶሚ አቡ ግን ዝኾነ ነገር ከማዕብሉ ይከኣሉ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን again ሕጂ እውን እንትኾነ እቶም ካልኣይ ቀደም ምስ ኣሜሪካ መን እዮም ዝወዳደሩ ነይሮም ጃፓን እዮም ዝወዳደሩ ነይሮም ቶዮታ ቶሺባ ገለመለ እናበልካ ፓናሶኒክ ገለመለ እዚኣቶም ተወዳደርቲ ናይ ኣሜሪካ ነይሮም ጃፓን በብሓደ ካብቲ ጌም ናወፀት ትኸይዳላ ኤውሮፓ የለውን መን ይትከሎ ቻይና ይትከወሉ በገለ ቱ ሰም ኤክስተንት ድማ ኮሪያ መብነት በዓል ሳምሱንግ ዓበይቲ ካምፓኒታት እዮም ሃይንዳይ መኪና ተመፂኻ ካልኦት እውን ከምኡ እናበሉ ሳምሱንግ ኣብ ገለ ክፋል ንጃፓን እናተኩ መፂኦም ነይሮም ግን ሳውስ ኮሪያ ክቕፅል ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንባዕሎም እቲ ፖፑሌሽን ዲክላይን እቲ ምንቁልቋል ናይ ሕብረተሰቦም ንበይኑ ይኽኣሳቶም ንኣሽቱ ሃገራት ኣዝዮም ሌላ ዓቕሞም ስለ ዝዓብዩ ኤክስፕሎድ ምግባር ዝበሃል እውን ኣሎ ስለዚ ጃፓን እውን ከምኡ ያጋጥሞም ቻይና ግን ጌና እቲ ህዝቢ ድኻ እዩ ዘሎ ከባቢ ኣዝዩ ታሕቲ መናብሮ ዘሎ መዓት ህዝቢ ዘለዎም ብሕጂ ቻይና እውን ንባዕሉ እቲ ዋን ቻይልድ ፖሊሲ ዝብሎ ዝነበሩ ፀሊይዎም ኣሎ ግን ቻይና እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ካብ ኤውሮጳውያን ንላዕሊ ንህዝቦም ቀይሩ እንድሕር ኢሎዎም ክቕይርዎም ይኽእሉ እዮም ካብዞም ኤውሮጳውያን ብዙሕ ዘይሰምዑ ይኮኑ ናብ ኤውሮጳ እኮ ፖሊሲ ክትቀይር እቲ ህዝቢ እውን ኣይቅበለካን ዝኾነ ነገር ክትቀይር ተደሊኻ ብጣዕሚ ከቢድ እቲ ህዝቢ ኣንጻርካ እውን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ድሌታት ስለ ዘለዎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ እቲ ህዝቢ ክቕየር ይኽእል እዩ ህዝብኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ቁጠባ ኣብ ቁጠባ እንተቕኒዕካዮ ማለት እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ኢኮኖሚ ናትካ ኢምፕሩቭ ክገብር ምስ ጀመረ ግን ብዙሕ ህዝቢ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ መዓት ህዝቢ እዩ ዘሎ ፕሮዳክቲቭ ዘይኮነ ኣብ ፅቡቕ ነገር ዘይተቃኒቱ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ትርጉም የብሉ እቲ ኢኮኖሚ ክቃነ ምስ ጀመረ ግን እቲ ኢኮኖሚ ሓፍ ክብል ምስ ጀመረ እዚ ህዝቢ እዚ ወርቂ እዩ ሃገራት ድማ ካልኦት ሃገራት ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ሃገራት ነዚ ህዝቢ ከም ዓብዪ ዕዳጋን ኣገዳሲ ዕዳጋን ስለ ዝርዮ ናብኡ ሃርደምደም ክብላ እየን ዝጅምራ እቲ ዝኸፈ ክፋል ናይ ኤውሮፓ ድማ ሄር ኢት ኢዝ ሶ ድሓን ሓንቲ ብዘያከረየኩም ደልየ ኣለኹ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ፀገማት ናይ ኤውሮጳ ኮይኑዎም ዘሎ ኣብ ብዙሕ ነገር እውን እናተረፉ ስለ ዝመፁ እዩ ባህልታቶምን ክብርታቶምን እናገደፉ ስለ ዝመፁ ፖለቲካሊ እውን just for a moment imagine with great hope that there is a peace process that starts for Ukraine tomorrow. At this big table, somewhere in the UN, Geneva, wherever, we know who will represent Ukraine, Zelensky, Russia, Putin, America, Biden, China, Xi, India, Modi. Who's going to represent Europe?
You just ask yourself that question and then suddenly you realize. تايلسكي إيروبا ودكتا حدا ناي مرحنة أقام يبلالو نابنت بزعبازنا يوكرين كونتاسي حدا كونتاتس كان يكبر حدا هندبت زيت السلام تزعويو أمريكا من وكيل من أمريكا بايدن بريزنت خمتي كاب تشاينا جي خمتي كاب راشا بوتين خمتي كاب يوكرين زيلينسكي خمتي كاب أوروبا من خمتي سكبليلو ملتي بالكا تا فاندر لاين يا خمتي فاندر لاين جن نين أوروبا كتوكل تخلاه كونتن سمعوا هجي this is the problem نا أوروبا ما مليسا نفس أقام تعطي That's how irrelevant Europe is, because it used to be Merkel. Merkel had the political power and clout to do it. Scholz doesn't. Macron doesn't. Why? Not only because they are pipsqueaks compared to Merkel, they are, but because anything they say will be vetoed by the government of Poland, the government of Lithuania, Estonia, Finland, Sweden, who consider them to be Putin's handmaidens, both Scholz and Macron. I'm not passing value judgment, I'm simply describing. So the two countries that will have to pay for the reconstruction of Ukraine will not be allowed to represent the European Union in these negotiations. And so who will? Von der Leyen? So بتعمي زقرم انت عايز بلدلو إيروبا ولا structural أقوى نايتي إيروبا حبرتون التقدم نابنت إيروبا حبرت أبتبوز نبرلو ولا دحنا بز نبرلو ميركل تبعنا جيرمان بريزيدنت خلا شانسلر كلا نعمتات كبابا 10 عامات يعني راه قطبنا جيرمان دما all the time تبوز غي نيرو جيرمان ميركل دما حيل نيروا أنصار ميركل تطوز زول مرحنا إيروبا أين برا ميركل زبالته يخوني معناته ايكونومي كلاوت عقم نيروا بدحري حجي زلو جن عقم يبلون اي سمعوني ناي فرنسا كم عقم يبلون زخوانت نساتهم زبلوا دما ناي بولاند وي ناي ليتوانيا انصارو فيتو خغبر خلي سلازي ايروبا كتنقسقس يتخلنا يلك ስለዚ ቤቶ ፓወርስ አትሊስት እተን አገዳሲ ውሳነ ክገብራ ዝኽእል ሃገራት ፅልዋ ክልዎ ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ማዕረ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብቲ ሕብረት ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ዩኒቲ ንቅድሚት ንክስጉም እታ ቫንደርላይን ትበሃል ድማ ንኤውሮጳ ክትውክል ዘይትኽእል ባዕሎም ኣፖይንት ዝገበርዋ እያ ስለዚ ብሓቂ እቲ ኤውሮጳ ኣብ ሊደርሽፕ ፀገም ከም ዘለዎ ዓበይቲ ውሳነታት ክገብር ከም ዘይክእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ብተወሳኺ እውን ናይ ዩክሬን ተወሲኽካሉ ድማ course rapidly. If we don't mobilize all our capacities, if we let Putin to win the war in Ukraine, if we are not able to stop the tragedy which is happening. تزغدد ድማ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ሒዝዎም ለኪሞም ክጠፍዩ ሓደ ነቲ ኢንዱስትሪ ናቶም ኣጥፊዎ ናይ ካልኦት ነዳዲ ኣሜሪካ ልክዕ ከምኦም ኣብ ዩክሬን ውግኣት እያ ነዳዲ ኣሜሪካ ግን ካብቲ ውግእ ብዙሕ ትኸስብ ዘላ ሓደ ነቲ ኣፅዋር ከተፍሪ ከላ መዓት መክሰብ ኣለዋ ካልኣይ ራሻ ቀረብ ናይ ነዳዲ ጠጠው ስለ ዘበለት ኣሜሪካ ድማ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ነዳዲ ናታ ብክቡር ትሸይጥ ኣላ ስለዚ ኣሜሪካ ካብቲ ውግእ ብኩሉ መዳይ ትኸስብ ዘላ እኽሊ ናታ ይሽየጥ ኣሎ ስለዚ እቲ ውግእ ንኣሜሪካ ንረብሓይ ባይ ኦል ኣካውንትስ 100 ቢልዮን ተውፅያ ቢልዮናት ከኣይትያትሉላ ولا 100 بليون ونتس عميتاوي تجنزب على أمريكا يتريفو إيروبا كن إندستري ناتهم لميسو جنزبهم أبزيد الوجي خيدالو يوكرين تتأفعلا نساتهم كتبهم يعنولو سبحانه قد ما يوكرين كانت وحسهم يمحجر ما توجي كنا واحد سلازي Europe is all in a losing battle ويكا مودعتها زي بلو ودكات كسب الكازخل وجي بوليسي أقاتي مواصلة زلو نزي مثلا نوي historically بكم نخلينا لكن I think we have learned something from this and I hope كابز تماهيرنا نخنكيت please like جبرو support جبرو and I hope قالنا قرم هيروكم ويحبريتها يبكم كخونات منغو نالو معرس أبزو خدي أبقى ألكسندر راغب تصبحنا بالكم ciao أقد استمع بالتات أبزوان كنستقبل لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معرباوي علم كطباوي عبلالا نام مبراق قصات خيدالا سلازي أبزوان زي كنزبنا بدولار يخون بيرو تغميت زلو قرب منال بعد كابون أبقال دايفرسيفاي كنكبر كنقدد لنا زلما فليتنا استوعيلنا بمنقد ستوك ماركت بمنقد كريبتو خنقبر خلنا وصي تاوك خون خيل كالاي دما زلنا تمرتي يكون فلتات دروس لزخونه علمنا دما بقولت تغيير سلازلا نعو كنستغاغل استفل عليه ابزوان نمصاين كغلغلنا زغل فلتات كنوسد كنبقاسالنا سلازي كوفيل كادك اسكام خات وصي تاوي كونن نعو كحجز زغل استفل عليه تمرت سلازلنا اتيخم تتقاموا لي بلاكم ثانك يو